Asante sana women rep wetu wa 2027, sababu ule mwingine ni wa Kasongo, huyu ndiye women rep wetu wa 2027. Haya, Arambe! Arambe! Asanteni sana. Mimi naitwa Geshofe Mbatia. Mimi ni MCA wa Kariara Ward pale Gatanga constituency. Mwana hajarie kuyokana. Unajua nilikuwa nataka niongee Kiswahili ndio wale wako nje pia wasikie vile nasema. Jaria Gekoyo. Thank you. Last year 2024, last year June, President Ruto after Gen Z Maumirafara arogamire mbere ya Ngai mbere ya bũrũri akiranira maundu matatu. Senator nikubalishe wape gutiri mundu ungi ukoragwo na rithathi ta Gen Z aria moragirwo last year. Leo tuko kwa mazishi ya Boniface, ameuliwa na polisi wa Kasongo. Mr. President, you are a liar, you are a murderer. Number 2. Ya pili, Mr. President akasimama akasema yeye ata reduce the number of advisors by half, na CS wote pia wafute maadvisor wao. Leo President ako na advisor 21 advisors. Mr. President, you are a liar, wewe ni kigeugeu. Number 3, President akasema, President mwenyewe akasema zile familia zote ambazo zimekufiwa atapeana compensation. Mpaka wa leo hakuna familia hata moja imelipwa. Mr. President, you are a liar and you are stabbing the back of Gen Zs and the youth of this country. Na ndio maana tumeamua rais, sisi hakuna shida, lakini 2027 wewe ni one. Thank you very much. God bless you. Itidwe Kaida mwaga na hede siyobe habare tojeta go mheshimiwa Cecilia Wairimu na boni to kedia nake tauni makeria miaka 25 twe hawkers ni denominated MCA wa UDA. Amjambo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa MCA Musango. Nimechaguliwa kule Nairobi, Embakasi South, Pipeline Ward, chama ya Wiper. Party leader wangu wako hapa, sitaongea sana. Tumekuja kusindikiza kijana wetu Boniface. Tunasema Wiper. Thank you. Gen Z oye! Gen Z oye! Comrade power! Comrade power! Asanteni, nami naitwa Mbithe. I come from Kitui County, Wiper MCA. Na wakati bosi yangu yuko hapa, baba yangu His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka huwa siongei sana. Lakini nimesikiza ground sana. Na ground inasema aje? Ati ground inasema aje? One term! Vijana, mwenzetu amekufa yuko hapa. Kama mama, mimi ni mama, nasikia naumia roho yangu sana tena sana. Na young people, 2027 inakaribia. Silaha tumebaki nayo kama majenzis ni moja. Kitambulisho, kama una ID chukua ID na mapema, weka vizuri. Wakati ya kujiandikishia kupiga kura ikifika, mapema sana. Siku ya 7/7 mapolisi wamelala pale town CBD. Tumejaribu kuingia town ya kuingiliki. Na hiyo siku ya kupiga kura na sisi tunalala hiyo town. Tunaandamana kwa ballot. Tunaandamana wapi? Majenzi tunaandamana wapi? 2027 tuchague kiongozi wetu mwenye sisi tunamtaka. Sasa His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, baba yangu, bosi yangu. Asanteni sana. sawa. Asante. I was consulting the family representative na tumeelewana. Tukifika hapo nataka niite OMP aspirants, tafadhali mkimbie hapa. Na ndewakiri ndirarugama kuria Gĩcũgũ MP 2027 na mwana ndo acu atumia tumaugire mbu ni mwaigua mategũtũninĩra ciana
Mwega. Kaini mwega. Hede ciothe. Njĩtagwo Alan Mburu. Ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa MP Kandara constituency. Kũrĩa ndĩmeraga ũgĩ wĩ mbere ya hinya njamba ti ikere. Wathi wakũra rĩ wongagĩrĩrwo ũngĩ na gũtirĩ thimo ona ĩmwe ya Mũgĩkũyũ ĩrĩ yorĩra thĩ. Alan Karanja Mburu, njamba ti ikere. One time. Makuzo ngumi ni bwexi. Nipe wiper. Skiza ground. Sema one time. Hizi anezi agenda iria turainukia Kasongo nacio. Araiga tutire na agenda, tutuire nacio kuma 2022. Icio fara ni cigũthondekwo, no agenda number 1 kwa manifesto yetu. One term Kasongo must. Nitagwo Kamau wa Biũ gwitũ nĩ kũrĩa Limuru, ndirarũgama MP, nĩ ndarũgamĩte nĩ ngũrũgama rĩngĩ na andũ anini ndamũthaitha tuoe kura. Ngai amũrathime. Wakenya hamjambo? Semeni one time. Tumpatie nafasi nyingi sana. Semeni half term. Hatuwezi kubali mjinga muuaji atuongoze kwa miaka mingine 2. Hapana bana. Semeni half term. Kwa majina naitwa Prince Baha. Nasimama kiti cha MP pale Kilifi North, ambayo sasa hivi imeshikiliwa na mjinga mwingine ndonga uweni baya. Umbo ya mtu. Semeni half term. Wakenya hoye! Covid power! Sasa basi, nataka kusema kitu kimoja ama vitu mbili Kitu cha kwanza, comrades mko hapa, mnanisikia? Tusikubali mwanasiasa yeyote mjinga wa Kasongo asimame hapa atuambie upumbavu. Ikindwe ni sawa. Na akisimama hapa, wacha sisi tulitahiri, wacha vita itembee. Na tuogopi. Mimi nimejikenda. Hapa niko Central, lakini Kenya ni moja. Na kama wewe ni mjinga, tunakwambia wewe ni mjinga peupe mchana hapa. Hapana kubembelezana tena. Kasongo, okay, samani kidogo. Unajua, nataka kuambia kitu moja, kwa nini niko na uchungu hivi? Mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 25, vijana pale Nairobi tuliingia bungeni na wenzangu wengi walipoteza maisha yao, na mimi ni Mungu tu ndo nimesimama hapa. Walinipiga risasi 8. Yes, umeshtuka? Naweza kutolea nguo mimi dongi kafaka boy nipige. Naweza tuangua hapa muone. Walinipiga risasi 8, lakini kwa sababu ya Mungu alisema sijamaliza kazi yangu hapa duniani. Mungu alisema siwezi kufa kama sijaona Kasongo ameenda gerezani. Juzi tafadhali. Asante. Afadhali. Bado tuko kanisani, naomba. Bado tuko kwa kanisa. Let us mind our language kindly. Asante. Harambe! Don't mind, yeah? I'm sorry. Kwa majina naitwa Gian Wahome. Huyu ndio mheshimiwa mtarajiwa wa Embakasi East kule kwa Babu Owino. Thank you for our leaders. Thank you for the governor for inviting us. And my message, Senator Nyotu and other leaders, kindly, if you will allow me. There is a scheme by this government to profile the young people, and especially the young people of the mountain. Kindly, leaders in the position that you occupy, and I'm glad Justice Muturi is here because your son was part of it. Kindly do not allow the sons of the mountain to be profiled by this particular government. As we sit today, the good lawyer Ndegwa is in court, and Wakili Senior Counsel Kalonzo, you are aware of the individuals that were arrested in Ruiru.
kindly follow up on those cases, because those are just charges that have been fabricated by this government. Kindly, the young people of this nation, tafadhali, our unity is our strength. Na mimi watu wangu wa Embakasi, Babu Owino anaenda kukuwa governor wa Nairobi, na mimi ndio niko sasa pale nyuma ya Babu Owino. Vijana mpo! Vijana mpo! Harambee! Harambee! Kwa majina naitwa Njeri Kahiga kutoka Nyandarua County, nasimama kiti ya mama county Nyandarua. Nataka kuambia wazazi wetu na vijana, na kwa sababu hii serikali ya Kasongo imetuzoea, tunataka kuambia kama mbaya, wakileta noma tunaleta noma. Na sisi kama wana memba wa DCP tunaambia Kasongo kutishikia vijana wetu haitazuia ukue one term. Harambee! Bwana asifiwe. Tugeithanie yoguo mwathani agocwo. Kiugo kia Ngai kirauga kuri thina na gikeno ritwa ria Ngai no ririkaga atia. Nie njitagwo Maseno Ngari, nyumite kuria Kiambu. Tutigicemanagia kuria ku tuthie na mbere na gwetha ciana, no ni uru muno, ni muthenya ndina kiha muno. Na before viongozi wetu mfike, tumemlilia Mungu sana hapa. Asante sana Pastor Ben. Na kabla tutoke hapa, pastors and Bishop Ben, tuombe. Kuna roho katika nchi hii, spirit of Herod, yako ni na Marigithathi, a spirit of finishing our firstborns. Haya, Kiambu kuna kasichana kaliuawa, Bridget ndiye firstborn. Jana Jackson from Ruaka mwenye alipatikana, I think it was a mistaken identity. He's the firstborn. Boniface is the only son. Mnajua kwa mitandao ni mimi nilisema kuna kijana alishutiwa kwetu Limuru akapelekwa Tigoni Cells. Mliona? Gethi Vitali Kahika. Roho wako nina Marigithathi na roho wako nina Joseph. Joseph ni mundu uria ukiteithia mucie. Joseph ni mundu uria ukiteithia ruriri. Kabla tutoke hapa, tutakomesha hiyo roho. Mimi ni shahidi. Simuliona tulikibishwa. Nimuoni watu watengelirio Ruiru. President, ulisema watu washutiwe miguu. Turedhia nake. Utachaguliwa na nani? We rebuke the spirit of disability in this nation. Kaya murathime. Nemoe kendisi ajajo. Nesia Kiambu. Kiambu ithuĩ turauga no? Nake? Asanti. Vijana hoye. Hello. Njĩtagwo Njerũ wa Maina kana Gacĩri ka Mũrang'a. Nĩtũkĩte gũcakaya na family ya Boniface Kariuki. Nĩmũronire ũrĩa arahũrirwo rithathi nĩguo. Nĩtũrenda ũguo anake aitũ. Nĩtũkuoya ibandĩ na kura tumĩre nĩguo maũndũ maya matige kũhanĩka bũrũri-inĩ witũ. Nĩguo niĩ ndĩrenda gĩtĩ kĩa women rep ndĩta Gen Z wa Mũrang'a. Ngai amũrathime. Mwega, Ngai nĩ mwega. Tũgeithanie ũguo ciarĩra igũrũ. Your Excellency, former Deputy President, our Governor, all protocols observed, Bishop, the clergy, brothers and sisters, friends and family. Hamjambo. Hamjambo tena. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Wabere ni kwamba kurehe rabirabi ciakwa kwĩ family ya Boniface na njuge kuma rĩrĩa ũhoro ũyũ wahanĩkire nĩtũkoretwo tũkĩnyitanĩra na no tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na inyuĩ. Na niĩ ngwenda kwaria maũndũ matatũ. Wa mbere nĩ ũhoro wa justice, haki. Ithuĩ o mũndũ wothe ũrarũgama haha nĩ arauga
Boniface apate haki. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wakere nyedreda kuogerera juge tukorotu na thayu. Let us have peace. Utongoria rimwe no nginya ukarora ukona no nginya gukorwo kwina thayu. Tondu thayu niguo gutuma tuthie na mbere turi ta andu aka ngima a Murang'a na Kenya. Na niĩ ndĩrarũgama haha ndĩta acting member of parliament tondu sinĩamna ĩyo njetereire 2027 mũgathura nduĩke mũmbunge wanyu kana tiguo? Hau nĩ hega kana ti hega? Na nĩkĩo ndĩrathiũrũrũka gũkũ kaingĩ ngĩthikagĩrĩria kĩ ground ĩrauga atĩa? Ground ĩrauga atĩa? Mungu awabariki, asanteni sana. Mwana kerera, hoi hoi mami mae, hoi hoi mami nenyotie, hoi hoi mwana wakwa nagotire mae, deweruine mwana wakwa nagotire mae. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Harambee! Harambee! Andi asiende! Thank you muno. Njĩtagwo Puragia, mũthoni wa Mũisiraeli. Ĩno ciake nĩ wagithio nĩ Puragia. Mwĩra nĩ wagithio nĩ Puragia. Thank you muno. Na niĩ ndĩracaria wĩra wa women rep Murang'a County na ngauga rĩtwa rĩa maitũ rĩhoke. Rĩtwa rĩa maitũ rĩhoke. Twĩ hau kana tũtirĩ hau. Thank you muno. Nĩ ngenete na njuge nĩ ndarehera mbirabi ciakwa na nĩ ndĩrenda kuga atĩrĩ only one thing. Nĩ tũthikĩte ciana nyingĩ na thakame ya ciana citũ nĩ irarerere tĩri-inĩ. Na ndĩrenda kuga ũhoro ũyũ ũkinye mũico. Na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, president witũ nĩ matondũ nĩ arauga tũhũrwo magũrũ rĩ, tũkamũcagũra atĩa? Tũgathiĩ atĩa? Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Thank you so much na Ngai amũrathime. Thank you. Asante. Nawe ga ndĩmũmenyithie nĩ mona atungatĩri nĩ megũkĩte haha nĩ tondũ wa lugha ĩrĩa tũrahũthĩra. Koguo arĩa mekwaria muririkane tuli o kanitha-ini. Nataka niseme kwamba wachungaji wamekuja hapa na hasa kwa sababu ya mzungumzaji mmoja kutoka kule pwani ambaye ametumia lugha ya matusi. Tuwakumbushe kwamba bado tuko katika madhabahu, tutumie lugha inayokubalika madhabahuni. Tafadhali wale ambao watakuja. Ndĩrenda kũria kũrĩ mũndũ ũrarũgama gĩtĩ gĩa seneta Murang'a kana kũndũ kũngĩ. Ndĩramũkĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Kũrĩ mũndũ ũrahũranĩra gĩtĩ kĩa gavana Murang'a kana kaunti o ĩngĩ. Sawa sawa. Sasa okay. Okay, mutikihurira iruganya kera. Ndimwetaga my brother from the proud mother. Asante. Harambee. DCP. Asante sana. Kwa majina ni Lungu Nyakera na mimi ndio patron kule DCP Nairobi, na siku ya leo tumekuja pamoja na watu wengi sana wa Nairobi kwa sababu ya huyu kijana wetu ambaye aliuliwa kule hivyo Nairobi. Na mimi tunaguzia maneno tatu. Ya kwanza ni constitutional right ya kila Mkenya kuandamana. Hiyo ni article 37 ya constitution. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote anaweza kuwa Mkenya kwa sababu ya kuandamana. Ya pili, hatutauziwa uoga. Tutauziwa uoga? Hatutauziwa uoga. Totikoderio guoya.
Angĩkorwo he gĩtũmi kĩa kwandamana, reke Mũkenya wothe etĩkĩrio. Na mũico nĩ ihinda rĩrĩa rĩroka rĩa 2027 nĩrĩo rĩa kweheria thirikari ĩno, na nĩkĩo tũrauga atĩa? Na nĩkĩo tũrauga one term. Na nĩguo tũhote kũmĩeheria no nginya andũ aitũ tuoye kura. Letiguo reke tuoye kura, na mũno reke tuoye kura kũrĩa Nairobi. Arĩa marutaga wĩra Nairobi reke tuoye kura kũrĩa Nairobi. Letiguo andũ aitũ. Niĩ ndigũkĩria hau, niĩ ndĩrarũgama gavana kũrĩa Nairobi kamwe Kanairo, na mũthenya wa Wednesday nĩ ndetirwo nĩ Deputy President, former Deputy President Rigathĩ wa Gachagua, na arandũma ngeithi ciake. Nĩ mũgũciamũkĩra? Na aracoka arandũma na marũa make ma gũcakaya na family, no marũa macio nĩ ũndũ wa protocol nĩ ngũnengera former Deputy President Kalonzo Musyoka nĩguo tũthomere. Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na kũmwenda na kũmũrangĩra. Asanteni sana. Asante.